Poštovani gledaoci, dobroveče. U promenadi za utorak 7. april gledat ćete. Opština Vrnjačka Banja potpisnik je ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite u vrednosti od 2,3 miliona dinara. Predmetnim ugovorom opredeljeno je za potrebe opštine Vrnjačka Banja 2,3 miliona dinara. Radio televizija Vrnjačka Banja proslavila blagovesti. Dragi moji, neka je sreće, neka je Bogom blagoslovena današnja slava. Od petka, 10. aprila, ponovo radi Valter. U bioskopu u četvrtak, 9. aprila u 20 časova, biće izvedena monodrama Nebojše Dugalića Reč o svečoveku. Četvrtak, 9. april u 20 časova. U prestonici srpskog zdravstvenog turizma obeležen je Svetski dan zdravlja. Izaberi svoj oblik i ukus. Pokreni čaroliju ukusa i gledaj kako nastaje tvoj slatki unikat. Postoje 4 boje i 4 ukusa, znači plava je lubenica, roza jagoda. 20 godina udruženja građana Gočki krug. Vrnjački derbi odbojkašica Sportisima i Vrnjačke Banje osvojila je ekipa Vrnjačke Banje. Čestitao bih protivniku na fer i korektnoj borbi i čestitao bih mojim devojkama na pobedi. Slika dana. April u Banji. Poslednjeg dana marta opština Vrnjačka Banja i još 124 lokalne samouprave zaključile su ugovore o namenskim sredstvima socijalne zaštite sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja. Predmetnim ugovorom opredeljeno je za potrebe opštine Vrnjačka Banja 2,3 miliona dinara, a sama država Republika Srbija u svom budžetu izdvojila je ove godine 6 miliona dinara, što predstavlja 4 miliona dinara veći novčani iznos u odnosu na prethodnu godinu, a to dalje govori da je država Republika Srbija izuzetno posvećena sistemu socijalne zaštite, odnosno njenim korisnicima. Opština Vrnjačka Banja, ovaj opredeljeni novčani iznos, iskoristit će za uslugu dnevni boravak. Inače, ono što čini opštinu Vrnjačka Banja osobenom, to je činjenica da u sopstvenom budžetu sama izdvaja sredstva za sistem socijalne zaštite. Dnevni boravak je inače usluga socijalne zaštite koju koriste deca, odrasli sa intelektualnim smetnjama, telesnim oštećenjima, invaliditetom i ovaj opredeljeni iznos obezbeđen je ove godine za 15 korisnika na našoj teritoriji Vrnjačke Banje. Sama usluga socijalne zaštite dnevni boravak obezbedit će svim korisnicima da budu u kući svojoj, da imaju terapiju propisanu, da imaju obezbeđen prevoz, da se bave raznim aktivnostima, kako edukativnim, tako i rekreativnim, a sve to ukupno svakako će doprinosti jačanju socijalizacije svih ovih korisnika. Opština Vrnjačka Banja prepoznata je kao lider u inkluziji u Srbiji, što potvrđuju brojne nagrade i realizovani projekti usmereni na podršku socijalno ugroženim kategorijama i romskoj zajednici. Brojne nagrade i priznanja nisu mrtvo slovo na papiru. Ono što čini takođe opštinu Banju važnom i istaknutom u sistemu lokalne samouprave je da ona ima uslugu ličnog pratioca koja je izuzetno skupa, ali rukovodstvo brine o svojim korisnicima i obezbedilo je i ličnog pratioca. Opština Vrnjačka Banja ističe se posvećenošću stvaranja jednakih mogućnosti za sve svoje građane, a priznanja iz 2025. godine potvrđuju njen status jedne od najinkluzivnijih lokalnih samouprava u Srbiji. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta.
Slava tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, mučenikov radovanije, iže propovje Trojica jedinosušnaja. U prostorijama radio-televizije Vrnjačka Banja danas je bilo svečano. Proslavljene su blagovesti, slava koju Radio Vrnjačka Banja obeležava od 1991. godine. Slavski kolač po 35. put u prisustvu zaposlenih jedine medijske kuće u Vrnjačkoj Banji presekao je namesnik Žički Saša Kovačević. Dragi moji, neke sreće, neke Bogom blagoslovena današnja slava, sve te blagovesti, da vam Gospod podari sve ono što današnji praznik donosi sa sobom. A to je mir, to je blaga vest, to je ljubav, to je pre svega poštovanje jedni prema drugima. Zašto to kažem? Zato što je danas Gospod preko Arhangela Gavrila blagovestio presvetoj Majici Božjoj najradosniju vest da će ljudski rod posjetiti spasitelj sveta. I ta blaga vest do dan danas se prenosi s kolena na koleno, imajući u vidu upravo tu blagu vest i vi i vaša delatnost neka bude na neki način upravo u tom duhu da nam uvek blagovestite samo blage vesti, samo dobre vesti. Naravno, znam da to nije uvek moguće, ali moja želja kao vašeg sveštenika je da to bude tako i da budete složni, da poštujete jedno druge, da vaše porodice budu zdrave, žive, da se slažete i da budete kao i do sada jedan dobar servis svima nama građanima ovog lepog mesta. Još jednom srećan slava, da ste Bogom blagosloveni na mnoge godine. Amin. Dug i uspešan put Radio Vrnjačke Banje, koja je programom i slušanošću prevazišla okvire svog mesta i svoje zemlje, počeo je 2. juna 1969. godine. Danas Radio Vrnjačka Banja na 90,5 MHz od 8 do 13 časova emituje program kolažnog tipa, ispunjen banjskim aktuelnostima i muzikom prilagođenom različitim ukusima. S obzirom da je kroz istoriju dugu 57 godina Radio Vrnjačka Banja bio najbolji promoter svog mesta i dao nemerljiv doprinos razvoju turizma, 2019. godine, povodom pola veka postojanja, dodeljena mu je povelja, najznačajnije opštinsko priznanje. Radio-televizija Vrnjačka Banja slavi blagovesti od 1991. uz blagoslov tadašnjeg episkopa Žičkog Stefana i saglasnost tadašnjeg direktora Boška Ruđinčanina. Radio Vrnjačka Banja je počela i do dana današnjeg nastavila da slavi blagovesti, šireći Srbijom i regionom blage vesti o kraljici srpskog turizma. Neka nam je srećno na mnogaja ljeta. U srcu Vrnjačke Banje, mesto gde se spajaju odmor, priroda i uživanje, ovog petka ponovo otvara vrata omiljeni restoran Valter, spreman da gostima pruži još bogatije i lepše iskustvo. Nakon pauze, Valter se vraća u velikom stilu, donoseći savršen spoj vrhunske hrane, prijatne atmosfere i sadržaja za celu porodicu. Posebnu pažnju privući će prostrana igraonica na otvorenom, osmišljena tako da najmlađi uživaju u bezbrižnoj igri, dok roditelji mogu da se opuste i prepuste čarima dobre kuhinje. Radno vreme restorana biće od 14 do 22 sata, idealno za popodnevna druženja, porodične ručkove i večernje uživanje u ambijentu koji odiše toplinom i gostoprimstvom. Ponovno otvaranje restorana Valter donosi i novu energiju Vrnjačkoj Banji, potvrđujući njen status jedne od najpoželjnijih destinacija za odmor i kvalitetno provedeno vreme. Očekuje vas mesto gde se stvaraju uspomene,
Vidimo se u petak u Valteru. Tradicionalno u aprilu počinje sezona predstava u Vrnjačkom bioskopu. Kulturni centar se trudi da pre svega ima tematske predstave, znači u zavisnosti od kakvog praznika mi se prilagođavamo i sa pozorišnom predstavom i sa koncertima i sa ostalim dešavanjima. Za Vaskrs pripremili su monodramu Nebojše Dugalića. Reč je o svečoveku, dakle o vladiki Nikolaju Velimiroviću koji će kazivati njegove mudre misli i nadam se da će se to svideti našem auditorijumu. Predstava počinje u četvrtak 9. aprila, početak je u 20 časova, cena ulaza je 700 dinara. Vrnjačka Banja kao prestonica srpskog zdravstvenog turizma i ovog 7. aprila postala je centar promocije zdravih životnih navika. Pod sloganom Zajedno za zdravlje, koji prati ovogodišnji Svetski dan zdravlja, Banjska promenada ugostila je brojne posetioce i meštane na tradicionalnom bazaru zdravlja. Na punktovima postavljenim u srcu Banje, medicinski timovi Doma zdravlja dr. Nikola Džamić i specijalne bolnice Merkur pružali su besplatne preventivne preglede. Zainteresovani građani mogli su da provere nivo šećera u krvi, izmere krvni pritisak i dobiju stručne savete o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti kao ključnim faktorima za očuvanje dugovečnosti. Poseban akcenat ove godine stavljen je na značaj nauke i proverenih informacija u medicini. Volonteri Crvenog krsta uz podršku lokalne samouprave delili su edukativni materijal podsjećajući da prevencija nije samo pregled, već način života koji počinje u najranijem detinjstvu. Osim medicinskih akcija, Svetski dan zdravlja u Banji simbolično obeležava i početak prolećne turističke sezone. Uz vrhunske dijagnostičke centre i prirodne lekovite izvore, Vrnjačka Banja još jednom potvrđuje da je mesto gde se zdravlje čuva tokom cele godine, a ne samo na ovaj međunarodni datum. Odluka o uspostavljanju ovog dana doneta je na prvoj skupštini Svetske zdravstvene organizacije 1948. godine. Prvi put je zvanično obeležen 1950. Taj datum je izabran jer je 7. aprila 1948. zvanično stupio na snagu statut Svetske zdravstvene organizacije. Cilj je da se svake godine skrene pažnja svetske javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem ljudi na globalnom nivou. Svaka godina ima specifičnu temu, na primjer dijabetes, depresija, zdravlje majke i deteta ili klimatske promene, kako bi se podstakle vlade i pojedinci na konkretne akcije. Idemo da rešimo jednu zagonetku. Koji je to ukus detinjstva upakovan u lep šareni oblak koji se topi na jeziku, a ostaje u srcu kao najslađa uspomena? Šećerna vuna je simbol vašara, simbol zabave i kada je vidite ne možete da se ne nasmijete. Na našoj promenadi već je godinu dana aparat za šećernu vunu. Na Vrnjačkom šetilištu godinu dana nalazi se jedna mašina. Na prvi pogled ona pravi vunu, a kada je pogledamo malo bolje, ona izbacuje čistu emociju. Stefane, ovo je prvi aparat za šećernu vunu u Vrnjačkoj Banji. Da. Koji sve ukusi postoje i kako funkcioniše? Pa postoje 4 boje i 4 ukusa, znači plava je lubenica, roza jagoda, žuta limun i bela vanila. Znači, to je nešto novo, da, u Vrnjačkoj Banji i generalno i u Srbiji nema puno ovakvih aparata. Kako funkcioniše? Evo, sve piše. Pa da, sve piše lagano, ovde se ubaci novac, ovde na ovom displeju deca izaberu oblik, boju, pritisnu tu i sad čekaju. Kad se ovde se pravi vuna, kad se napravi, otvore se ova vrata između, ova ruka prebaci vunu ovde, onda se otvore ova vrata i tada deca mogu da uzmu. Dobro, sve su istog oblika i veličine ili ne? Možda se biramo? Slične su veličine, ali ima različitih oblika. Cvetovi, srca, tako dalje.
što je to zanimljivo. Kako si došao na ovu ideju? Video si da nema ili si ti bio ljubitelj šećerne vune kad si bio mali? Pa slučajno sam video sam slučajno u Banja Luci ovaj aparat, pa mi se svideo i mislio sam da je to ovako neko zanimljivo, bila bi zanimljiva atrakcija za Vrnjačku banju i za najmlađe ovdje u banji. I kada pojedete šećernu vunu, ostaje vam samo štapić koji je čaraban, samo zamahnete, ćiribu, ćiriba i stvori se nova vuna. Sastojci su jednostavni, šećer se koristi kao baza kojem dodajemo tajnu majstora i mala kukuruznog skroba i dobijamo vazdušasti slatkiš. Da li ti voliš šećernu vunu? Da. Znaš da ovdje ima sa različitim ukusima? Ne. Ne znam ni šta si izabrao, sad će se iznenadimo. Odakle si? Iz Vršca. Došao si na odmor? Da. I kako je u Vršcu? Super. A kod nas? Još bolje. Još bolje. A ovo je neki dres, evo, Crvene zvezde, ti si zvezdaš? Naravno. A fudbaler? Ne. Nisi. Fondista. O, znači sportista i smeš da jedeš šećernu vunu, što da ne? Što da ne? Ajde, baš me zanima koji ukus ćeš da dobiješ. Vidiš koja je boja? Ukusno je baš. Koji ukus osjećaš? Možda... Borovljica, tako nešto. Postoji jedna legenda koja kaže da su šećernu vunu izumeli stomatolozi sa poslastičarem krajem 19. veka. A postoji i na hiljade priča naših poznanika u kojima je svedočila šećerna vuna. Da ih čujete, prošetajte se sa malo starim osobama do čarolije ukusa i neka se uz vunu prisete lepih uspomena. Udruženje građana Gočki krug iz Vrnjačke banje već 2 decenije ulaže ogromne napore da afirmiše planinu Goč i našu najpoznatiju banju, kao i da na tom području doprinese aktivnom i preventivnom očuvanju svih segmenata životne okoline. To čine kroz različite vidove aktivnosti svih članova udruženja u saradnji sa opštinom Vrnjačka banja, medijima, ali i pojedincima i zaljubljenicima u prirodu iz čitave Srbije. Udruženje je osnovano 7. aprila 2006. godine na Blagovesti, na inicijativu i ideju osnivača i dugogodišnjeg predsjednika Rodoljuba Džamića. Apsolutna posvećenost planini Goč, kao danas već potvrđenoj turističko-ekonomskoj razvojnoj šansi opštine Vrnjačka banja, determinisana je statutom udruženja. Udruženje je ovom ekološkom biseru okrenuto kroz brojne aktivnosti. Tokom proteklih 20 godina bilo je puno različitih manifestacija, pre svega na popularizaciji zaštite prirode u gočkim odeljenjima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, arhitektonskom i hortikulturalnom uređenju odmorišta kod Zapisa, u kome se uređuje i održava crkva Brvnara i tradicionalno obeležava okupljanje i slava udruženja Beli petak, na otvaranju pešačkih staza zdravlja u zoni akumulacije Selište, sportsko-rekreativnim manifestacijama koje je pomogla Olivera Jeftić, legenda srpske atletike. Za ekološke aktivnosti u Vrnjačkoj banji i na planini Goč, udruženje je 2023. godine dobilo nagradu Zeleni list, koju dodeljuje Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine u okviru akcije Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine, najveće i najpoznatije ekološke akcije u Srbiji koja je pokrenuta pre 4 decenije. Kažu da veliki gradovi imaju te gradske derbije, kako se zovu popularno, super klasiko. I Vrnjačka banja imala sad posle duže vremena super klasiko, duel 2 ekipe, znači žensko-odbojkaške ekipe, Sportissimo i Vrnjačka banja. Za Sportissimo Vrnjačka banja 0:3, međutim, to po meni rezultat nije bitan, pobedila je Vrnjačka odbojkaška mladost. Da čujemo aktere, kapitene i trenere. Drago mi je što je bilo dosta publike da posmatra ovaj meč. Čestitao bih protivniku na fer i korektnoj borbi i čestitao bih mojim devojkama na pobedi. Tako da, evo, jedna lepa odbojkaška utakmica večeras, lepo propraćena, mislim da je svima bilo interesantno. Vi imate sada meč loptu za prvo mesto protiv Krušačke Bagdale. Da, imamo još jednu utakmicu koja će rješavati prvo mesto. Ako pobedimo, bit ćemo prvi, nadamo se da hoćemo.
Iako je rezultat bio 3:0, bilo je jako neizvjesno do samog kraja, bilo je puno publike, jako nam je drago da su nas podržali, nas i protivničku ekipu, ipak smo svi iz istog grada. Mi se sad borimo za prvo mesto, ostala nam je borba protiv ekipe Bagdale, nadamo se pobedi, daćemo sve od sebe i nadamo se tom prvom mestu koje toliko oduženja iščekujemo. Marko Popović, trener sportistima, vi ste u prvom delu dobili u Vrnjačkoj Banji, sada ste izgubili revanš, ali mislim da je odbojka dobila. Jeste, baš tako, da iskoristim priliku da čestitam protivniku na pobedi, takođe na fair, korektna igra, čestitam mojim devojkama. Kao što si rekao, rezultat jeste 3:0, što se same utakmice tiče, nas je drugi set malo koštao od celog meča, ali dobro, bitno, odbojka je pobedila i idemo dalje. Mi završavamo, sa ovom utakmicom smo završili prvenstvo i na tabeli smo 5 ili 6. Nađa, jedna lepa utakmica, kako ste vidjela kao kapitan, borili ste se, ali ste izgubili kao što ste u Vrnjačkoj Banji dobili, znači ipak odboj. Pa smatram da smo mogli mnogo bolje, ali tu i poraz kao i pobjeda. Pobeđujemo i gubimo. Naravno, hvala vam, puno uspeha i sledeće godine. Vremenska prognoza. Na jugu Srbije sutra ujutru ponegde je kratkotrajna kiša, u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Vetar će biti umeren severozapadni, jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 9, dok će najviša dnevno iznositi od 13 do 16 stepeni. U Vrnjačkoj Banji sutra promenljivo oblačno, ali bez kiše uz umeren severni vetar. Jutarnja temperatura 6, u najtoplijem delu dana 14 stepeni. U četvrtak ujutru mestimično prizemni mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova u brdsko-planinskim predelima moguća je susnežica. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna do 15 stepeni. Slično vreme samo sa nižim jutarnjim temperaturama i prizemnim mrazom očekuje nas i u petak. Jutarnje temperature od -2 do 4, a najviše dnevne do 14 stepeni.
U promenadi za utorak 7. april gledali ste. Opština Vrnjačka Banja potpisnik je ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o namenskim transferima u oblasti socijalne zaštite u vrednosti od 2,3 miliona dinara. Predmetnim ugovorom opredeljeno je za potrebe opštine Vrnjačka Banja 2,3 miliona dinara. Radio televizija Vrnjačka Banja proslavila blagovesti. Dragi moji, neke sreće, neke Bogom blagoslovena današnja slava. Od petka, 10. aprila, ponovo radi Valter. U bioskopu u četvrtak, 9. aprila u 20 časova, biće izvedena monodrama Nebojše Dugalića Reč o svečoveku. Četvrtak, 9. april u 20 časova. U prestonici srpskog zdravstvenog turizma obeležen je Svetski dan zdravlja. Izaberi svoj oblik i ukus. Pokreni čaroliju ukusa i gledaj kako nastaje tvoj slatki unikat. Postoje 4 boje i 4 ukusa, znači plava je lubenica, roza jagoda. 20 godina udruženja građana Gočki krug. Vrnjački derbi odbojkašica sportisima i Vrnjačke Banje osvojila je ekipa Vrnjačke Banje. Čestitao bih protivniku na fer i korektnoj borbi i čestitao bih mojim devojkama na pobedi. Slika dana. April u Banji.